Potpisni algoritmi. Dakle, često je u kriptografiji potrebno neku informaciju, poruku potpisati da neko ko primi da zna da se to baš vi napravili, a ne da je to neko drugi umjesto vas napravio ili izmijenio vaše. Tu postoji dosta mogućnosti, a ovdje su navedene mogućnosti putem RSA algoritma i ECDSA algoritma, što se koristi kad imate certifikate, pa je baš zbog toga i tu to izdvojeno. Dakle, prva varijanta je da imate RSA algoritam i neki message digest algoritam. Dakle, ako Alice želi potpisati nekakvu poruku koju ona sastavila, ona može napraviti sljedeće. Ona izračuna message digest za tu poruku dobri message digest algoritmom, u smislu da kad se dobije neki message digest ne može se naći druga poruka koja bi davala isti taj message digest. Nakon toga kad izračunala to, ona šalje kad izračuna taj message digest, enkriptira ga sa svojim privatnim ključem i šalje prema Bobu poruku, enkriptirani message digest, informaciju o message digest algoritmu i enkripcijskom algoritmu ovdje RSA. Bob, da bi provjerio da to stvarno poruka od Alice, mora imati javni ključ od Alice negdje prekonfiguriran ili mora koristiti certifikate kao što će biti rečeno. I da bi provjerio da ta stvarno poruka od Alice radi sljedeće, on uzme poruku, izračuna message digest, to je ono što on izračunao. S druge strane, on primljeni enkriptirani message digest dekriptira s Alice-inom public keyom, dobija dobiveni dekriptirani message digest, i ako to odgovara ono što on izračunao, onda to znači da je Alice stavila tu poruku, jer niko nije mogao drugi doći do jednakog enkriptanog message digesta kad jedno Alice zna privatni ključ koji odgovara javnom ključu koji Bob ima. Drugi algoritam koji se može koristiti za potpis je ECDSA, dakle taj algoritam koristi iste eliptične krivulje, ali on ne omogućava da se izmijene ključevi, nego isključivo da se radi potpis neke informacije. Kod ECDSA algoritma, da bi se potpisala nekakva informacija, poruka, Alice će oglasiti parametre krivulje, to one A, B i P s kojim se dijeli sadovi ostatak, oglasit će base point, oglasit će korišteni message digest algoritam i koliko bitova se koristi s tog message digest algoritma. Dakle, on može dati 512 bita informacije, ali vi koristite recimo samo prvih 374 bita u potpisu. Dakle, Alice da bi napravila potpis neke informacije, što će napraviti? Ona će odabrati nekakav privatni broj i izračunavat će javni broj koji odgovara, znači javnu točku, taj privatni broj koji je zamislila puta onaj base point, i to će biti public point koji može oglasiti apsolutno svima. Dakle, Bob će znati koji to odbija, a bilo ko drugi može to znati, parametre krivulje, base point i tako dalje, sve što sam bio rekao, plus znače public point od Alice. Ako direktno ga ne zna, može ga znati kroz certifikate kao što je kasnije opisano. E sad, da bi se potpisala nekakva poruka od strane Alice, što Alice radi? Alice ima poruku, izračunava message digest i smanjuje ga na onoliko bita koliko je to bilo definirano, i to se označava kao slovo Z u naravnom tekstu. Nakon toga, da bi se potpisala poruka, Alice odabire opet jedan random broj, izračunava random broj k, izračunava base point puta k.
Ono što je tu ključno, da k mora biti svaki put drugčiji broj, ne smije se ponoviti, jer ako bi se ponovio, onda neka treća strana korištenjem višestrukih tih informacija s kojima je nešto potpisano, a da je isti bio k, može doći do javnog broja. Da, to se već je događalo, Sony imao taj problem u prošlosti, ali to ću preskočiti. Dakle, bitno je da je taj k kod potpisa svaki put nekakva random brojka, druga brojka. Nakon toga, kad je Alice izračunala k puta po p, k je privatno, k puta po p izračunala, izračunava se r kao x koordinata te točke k puta po p. Dodatno izračunava se s, što će biti privatni broj na minus prvu, to je onaj multiplikativni invers koji smo bili komentirali, množeno sa z, to je bio onaj message digest koji se izračunao iz poruke, plus x koordinata puta po privatni broj, modul n. Dakle, ovaj s ovisi o r-u, o hashu, o privatnim brojima od a i tako dalje. I Alice šalje Bobu poruku, šalje r kao x koordinatu od k puta po p i šalje s koji je izračunala na ovaj način gdje unutra se nalazi i hash plus ostalo. Kad to primi Bob, da bi provjerio da li je signature ok, a signature se stvari nalazi u tome da u ovom s vam se unutra nalazi i a kao privatna informacija i r, i z kao hash. Dakle, da bi se provjerilo da li sve to skupa u redu, B će izračunati prvo iz poruke message digest i nakon toga će ga smanjiti na z bitova. Nakon toga će izračunati ono što je primio na minus prvu puta po z modulu n. Izračunat će drugi parametar, opet ono što je primio na minus prvu puta po r, to je ono što je dobio, i izračunat će novu točku p koja će biti ovaj tu broj puta po p plus base point, ovo je p2 trebalo napisati, plus u2 puta po javni ključ od Alice, znači public point od Alice, i ukoliko ste dobili da je x koordinata od te točke koja je izračunata jednaka onog što ste dobili, može se pokazati matematički da u tom slučaju to je moglo napraviti isključivo Alice, tako da je u S uključila u obzir i svoj privatni ključ i hash i tako dalje. Dakle, to sad nećemo pokazivati i objašnjavati naravno matematički, ali mislim da nakon one priče oko eliptičnih krivulja je više manje jasno što se ovdje događa, a zbog čega je to tako, to nismo objasnili. I još jedanput primijetite da u ovom kompletnom procesu Bob može u stvari biti siguran da je poruku naprava Alice, a ne neko treći, a s druge strane ovo ne osigurava da bi se dogovorio nekakav zajednički ključ, kao što se moglo, kao što je bio slučaj kod elliptic curve Diffie-Hellmana. Dakle, ovdje imate elliptic curve, ali imate DSA. Još kao zadnja informacija, pored ECDSA algoritma za potpis može se koristiti i EDDSA, to su Edwards krivulje, a ne eliptične krivulje.
Edward krivulje su definirane jednadžbama y kvadrat jednako x na treću plus još x kvadrat imate, tamo je bilo drugčije bila jednadžba kad ste imali eliptične krivulje. Jedna specifična krivulja koja se koristi je isto tako krivulja ED25519 i ona se smatra sigurnim, koristi se recimo i SSH za potpis. Znači to je krivulja koja ima ovaj oblik, informaciju u tom RFC-u i nećemo ponovo ići u objašnjenje kako radite potpis, više manje koristi ovu metodu kao što sam bio, odnosno sličnu metodu kao što sam bio rekao gore. To bi bilo to oko potpisnih algoritama. Još jedan put samo kao rezime, kod potpisnih algoritama možda najjednostavnije sa RSA je za objašnjenje taj da vi u stvari vi imate neku poruku, izračunate message digest, za taj message digest vi ga kriptate sa privatnim ključem, druga strana dobija, dekriptira s vašim javnim ključem i uspoređuje što je za ona dobila. Slična stvar se događa i ovdje dalje. Evo, to bi bilo to.